Oh yes, reka nongere guhereza ikaze mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News. Birumvikana neza cyane kuri aya manywa yo kuri iki cyumweru ku itariki 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025 twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kugenda zesurana bikomeye n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bose. Ushobora kwibaza rero uti Mr Kenzo kuri aya manywa atuzaniye ibiki? Reka nkubwire ngo ni ibintu byinshi cyane. Ni ibintu byinshi cyane. Nkaba ndibuze kwibanda kuri iyi nkuru ibabaje ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ishimishije ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ibabaje ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ikaba ishimishije ku ruhande rw'abari inyuma ya leta ya Kinshasa, cyangwa se rw'abumva ko igisirikare cya FARDC kigomba gutsinda izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Reka nkubwire ngo ndaza kukubwira ko M23 ubungubu tuvugana igisirikare cya FARDC cyamaze kuyikura ahitwa Bukavu no mu nkengero za Bukavu. Iyi nkuru ndayikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi ntago ari ibi gusa ndibuze kukubwiraho, ahubwo ndaza kugira gutya nkubwire ku byatangajwe na M23 nyuma yo gukurwa hariya i Bukavu. Nyuma yo gukurwa hariya i Bukavu n'igisirikare cya FARDC. Ntago ari ibi byonyine kandi ndibuze kukubwira, ndaza kwerekeza mu gisirikare cya FARDC indani turebe ese iki gisirikare cya FARDC kiri gutangaza iki nyuma yaho gikuriye izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ahangaha i Bukavu. Ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikubwira. Turaza kureba uburyo abacanshuro benshi cyane bakomeje kugenda bisukiranya ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turebe ese mu by'ukuri aba bacanshuro bafite iki baje gufasha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni igisirikare cya FARDC. Abacanshuro bakomeje kuza ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baturutse mu bihugu bitandukanye, bari kuza gufasha abarwanyi b'umutwe ba FARDC. Wabarwanyi b'umutwe wa FARDC. Ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi mwokagira Imana mwe, ndaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi nkubwire ko uwitwa Ndayishimiye Evariste nawe akomeje kugenda agira byinshi atangariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bazishwiragiza ku buryo bukomeye cyane. Ni munyemerere rero aya makuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko tutaragarukaho ku buryo burambuye reka mbanze ngusabe gutera inkunga Rwanda Daily News. Inkunga ngusaba ntabwo ari y'amafaranga, ahubwo wowe niba ari ubwa mbere tubanye ukaba utarakora subscribe, kora subscribe, hanyuma urayikinge, ukomantinge, utange igitekerezo cyawe, hanyuma nurangiza gukomantinga ukumvura nabishaka unasharinge bagenzi bawe babashe kugenda babona aya makuru nawe biguturutseho. Reka tugaruke rero ku makuru yacu ku buryo burambuye, tuyahera ahangaha i Bukavu. Ni intsinzi ikomeye cyane iri kubyinwa n'abasirikare ba FARDC ifatanije n'abawazarendo, ingabo z'abarundi ntuze gusiga FDLR ahangaha i Bukavu. Ubwo ni nyuma yuko bagize gutya bagakubita babangura. Nkunda gukoresha iri jambo, gukubita babangura, bagakubita bikomeye cyane izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Hari abantu nahoze mbona babivugaho byinshi, bavuga bati ese koko ubu tuvugana M23 ntabwo ikibarizwa neza mu marembo ya Bukavu ndetse no mu bice bimwe na bimwe bya Bukavu, cyangwa se FARDC ni bimwe byabo byo kuza igatangaza amakuru atariyo? Ariko reka nkubwire nti aya ngaya ni amakuru y'ukuri avuga ko FARDC yirukanye
inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha i Bukavu. Uri kwibaza utese inyeshyamba za M23 zari ziri i Bukavu zerekeje hehe? Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zari ziri i Bukavu ubu ngubu tuvugana ziri ahitwa Karehe, niho zikambitse ku buryo bukomeye cyane. Ariko utagira ngo Karehe naho biroroshye. Abarwanyi ba FARDC nyuma yo kubyina intsinzi ikomeye cyane, nyuma yuko barashe bakanica abasirikare benshi ba M23 ahangaha mu marembo ya Bukavu, aba barwanyi ba M23 bagahunga, ntabwo yabihoreye gutyo gusa, ahubwo yabakurikiye bagera ahangaha za Karehe. Ubwo hari mu masaha y'igicuku bagera ahangaha za Karehe, n'ubundi amasasu abari ku mugongo, bakomeje kugenda barwana umukutano ukomeye cyane. N'amakuru menshi rero akomeje kugenda avugwa ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajyanye n'iyi ntambara. Ajyanye n'iyi ntambara rwose. Dore abakuru b'ibihugu bahagurukiye iyi M23, baravuga bati iyi M23 nidahagurukirwa bizaba ibindi. Ni mu gihe hari abandi bakuru b'ibihugu bakomeje kongera imbaraga z'umurengera muri M23. Igihugu cya Uganda ndetse yewe n'igihugu cy'u Rwanda bikomeje kuza ku isonga by'uwo Perezida Kisekedi Kirombo ari gushinza ko bikomeje kugenda byongerera imbaraga iyi M23 ngo ikomeze kugenda ijya mbere ndetse inafata ibice byinshi ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC yo iragira iti twebwe turashaka gukura M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twarangiza kuyikura ahangaha kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayishyigikiye bose bakabiryozwa. Iki kintu muracyumva? Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ko ishaka gukura izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 yarangiza kuzihamara, abafashije M23 guhungabanya umutekano w'abaturage batuye muri iki gihugu nabo bakabiryozwa. Nabo bakabiryozwa rwose. Abantu bakigikiye FARDC ndetse n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukomeje kugenda tubona bavuga amagambo ateye ubwoba, ndetse usibye no kuvuga amagambo ateye ubwoba, bakomeje kugenda bavuga ko nta kintu gishobora kubaho ngo kibatangire kurasa ibihugu byafashije M23, ngo kubera ko mu gufasha M23 hagiye hapfiramo n'abasirikare b'ibi bihugu benshi cyane. Cyril Ramaphosa uyobora South Africa, Ndayishimiye Evariste uyobora igihugu cy'u Burundi, aba bagabo bafitanye imikoranire bya hafi yo kuba barasa igihugu cy'u Rwanda. Ndetse hari n'amakuru ndi kubona ahangaha imbere yanjye avuga ko Cyril Ramaphosa yongeye nawe kwikoma igihugu cya Uganda nyuma yaho Uganda ivugiye iti twohereje ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye gutera ingabo mu bitugu iki M23. Cyril Ramaphosa rero afatanyije na Antoine Felix Tshisekedi Kirombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agafatanya n'uwo bita Kapiteni Ibrahim Traoré
uyobora Burkina Faso. Iyo mvuze kapiteni Ibrahim Traoré, uyu nguyu mwumva cyane, muramuzi cyane. Kubijyanye n'urugamba uyu ni mubi cyane, dore ko n'igihugu ayobora cya Burkina Faso yagifatishije imbaraga za gisirikare. Uyu nguyu nawe rero kubera ukuntu yikomwe bikomeye cyane n'ibihugu by'amahanga, akaba atanavuga rumwe n'icyitwa umuzungu. Ubwo birumvikana neza niba yarikomwe n'ibihugu by'amahanga kubera ukuntu yari amaze kugenda atangaza byinshi ku ntambara ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ati Perezida Tshisekedi Tshilombo ni wakomeje kugenda atuma ibintu bizamba. Aba bazungu bakomeje kugenda bamanuka baza muri iki gihugu, nibo bakomeje kugenda bamuteza umutekano muke, ariko ntabimenye kuko nibo bakomeje kugenda batiza umurindi M23. Baramwikoma. Birumva niba baramwikomye, uyu kapiteni Ibrahim Traoré yanikomwe n'ibihugu bya hano muri Afurika byarimo bifasha M23 n'ubundi. Uyu rero nawe yamaze gutangaza byeruye ko agiye kuza mu ntambara yangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agafasha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo kiri gutegura byose. Birumvikana igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo ntabwo gihwema kuvuga ko gishaka kugaba intambara ku Rwanda, gishaka kurasa u Rwanda. Niba kapiteni Ibrahim Traoré rero yaje muri ibi ngibi kandi akavuga ko agomba gufasha iyi FARDC ibikorwa by'intambara byose iri kugenda itegura, birumvikana uyu nawe yamaze kwinjira tayari mu ntambara igomba guhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru, reka nkubwire ni South Africa n'igihugu cy'u Burundi. South Africa yo rwose ikomeje kugenda ngo irunda intwari Burundi, ngo kubera ko ngo babona ko gutera u Rwanda baturutse Burundi ari byo bizima. Ngo abasirikare ba South Africa ndetse yewe n'intwaro, ibifaru, indege z'intambara ngo bikomeje kugenda bigezwa ahangaha mu gihugu cy'u Burundi kwa Ndayishimiye Evariste. Ibi ndizera wabyumvishe neza. Nakubwiye ngo turerekeza i Burundi turebe uko byifashe nyuma yuko iyi Bukavu ifashwe ikuwemo izi nyeshyamba za M23. Ndayishimiye Evariste yongeye kubyishimira ku buryo bukomeye cyane, aho yavuze ati M23 n'abayobozi bayo narababwiye ko nta mahoro bazigera babona ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe bakomeje kugenda bamena amaraso y'inzirakarengane. Uyu mugabo rero yagize gutya atangaza ibintu bikomeye cyane cyane bireba M23 ndetse n'igihugu cya Uganda. Ku munsi w'ejo cyari cyasohoye itangazo kivuga ko M23 igomba kivuga ko u Burundi bugomba gukura ingabo zabwo ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo Ndayishimiye Evariste rero yaje ibi bintu abitera utwatsi ku buryo bukomeye cyane mw'abantu mwe. Yavuze ko ntawe ugomba kumugira inama yo gukura abasirikare be ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi Ndayishimiye Evariste yongera kuvuga ko niba nta bamugiriye inama yo kubajyanayo, nta n'ugomba kumugira inama yo kubakurayo. Yavuze ko ahubwo aho kubakurayo agomba kongera koherezayo abandi basirikare ahubwo benshi cyane, ngo bongere bajye kuzengereza iyi M23. Mwokagira imana mwe, ibi bintu byaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo namami babwira nkababwira nti nyamara giye uko mbireba mba mbona birushijeho gukara.
ni mu gihe nsoza aya makuru reka mbabwire amagambo aturuka mu gisirikare cya FARDC. Ni mu gihe FARDC yoyo ubwayo ivuga ko aho kugira ngo ibe yakwemera kubana na M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yayirekurira igihugu cyose kikayoborwa n'iyi M23. Ariko bitavugwa ngo uruhande ruri kuyoborwa na M23, urunguru ruri kuyoborwa n'ishyaka rya FARDC riyoboye ubungubu aho ngaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC kandi yongeye gutangaza ko M23 itagomba kwirara ahangaha Igoma, kuko ibitero biremereye bigiye kongera kwibasira iyi M23 iherereye Igoma ku buryo bukomeye cyane. General Pacifique Masunzu rwose abwira General Sultani Makenga ati ngomba kukurimburana n'izi nyeshyamba zawe, mukareka ibyo muri kugenda mwigira muhungabanya umutekano w'abaturage, ngo muri kugenda muwurinda, ngo murashaka kwishyira kwizana kandi mukomeje kugenda mubizambya. Aya ni amagambo yararimo avugwa na General Pacifique Masunzu. Reka ngushimire rero wowe twabanye kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Gusa nkubwira nti nyamuneka tera inkunga iki kinyamakuru cya Rwanda Daily News TV. Ntabwo ari amafaranga ngusaba cyangwa se ikindi cyose wafata ukampereza, oya, ndagusaba gukora subscribe, ukarayikinga, ibitekerezo byawe nkabibona, narangiza kubona ibitekerezo byawe kandi ukanasharinga, ugasharinga amakuru yacu akabasha kugera kure nawe bikunyuzeho. Reka ngushimire rero, gusa nkurarikire amakuru ari buze gukurikira aya ngaya, aho turi buze kugenda turebera hamwe ibiba bigezweho ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yoyo aba ari menshi, ariko aya none hari kanyasoreza ahangaha. Jewe muba mukomeje kugenda mubana, munyite umuhungu wanyu Mr. Kenzo. Ndabashimiye.